Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Gue ini di Bahaïing semakin untuk sakit dan terus semakin. Ki Bahaïing hasem kasamla Ibaihun Kurbah ki layam Kthang ha kasni Leit Ontep ya ka Ibaihun ha ka arp sauterik unailur arjar arpsan hadin bakani kasamla ka badang arpu arsnam karta ka badai ka nongile ka sport ka lakhlano na kani ka sla partai ha ka arpu arterik unailur arjar arpsan na ka jingpang khlai. Ha kani kasi ki nongile ka sport na kaleng ka jala bat ki sports association baper kila wan Sngewlem bat paru ya ka Kyrwoh Sngewlem sya ki Bahaïing hasem jongka samla Ibaihun Kurbah ki bala mat ya ka jingja ka pasusi u general secretary ka PDSA u ba resen nongsiet haba ajing kran hagni gasi u laitho ba ka jing yolum jingtep jong u ka samla Ibaihun Kurbah kala yisem mental duna arpsantali ki jingyele kai ha ki lempung yele kai sports baper kentop ya ka jingyo mikmat ya ka mekelia ha ka sub junior national football championship ha katak odisha ha usnam arjar kha khandai arjar arpho bat ha ka 66 national schools game 2022-23 ha Bhopal Madhya Pradesh hadien bala pendep ya ka jingle niam ka bakhadu la rano ya ka mat ka barangsa jong ka samla Ibaihun Kurbah sya ulum jingtep ka balang Catholic St Thomas Parish Mairang ban tep don buram ya ka Mat hijau bantu no ya kakun khadu jong I kongthei jungi I mentrai jungan ban sayo pateng ban sayar pateng katkum kadustur jungi uhinyo trap uhinyo skum kalong kacing pangot ini kikni kalong kacing pangot ya kikni hikpa kibakha kalong kacing pangot ya kaying kasem jungi kum kaying kasem ban penbek penbiang lani ban penja ya kani kalong sedang haga jing duai hau nong bu unong tau nagaling jengaku bunyi ramba ajorayin ngai kuble ye kini kifa kibla penhe pensan nadu musnem ahajar lai haru kini klip mat kila sumar kila ri kila penbet penbiang narom syadong ya kijing don kam jong kini ka kun persa jungi haru kini klip mat haru kijing kiapang haru kijing sumar ki hospital repair maki da ka por tu pikni kikpa kum ki angel hasla partai kilale ya kini ka benta yangi bagi armut ki himmen jokaru nadu ka dayu bal penchai ki dan ka benta ka bakrau hakum kini ka sngi bikin mawi la ka jong para kin jao ki umat nama ka jini ka bau blai wa kesai bat nga tentu kum kini do priang ye ka saidor jong blai ka ka bau blai utu kalau ka bha sudah naga benta jeni kibangi naging hangi kumupni manyatur kendiat ya kajing jongka men bangar don syakawai ka jaka inda kalawan hayin don tiknap kiwit ko yang bahun kanang baha banyere kai football ngam da tip baha ya kata hari kumno ngawan di sya men step hayin kale kai hangkai hamadan don ka chip banyak belum ngayu I ya kasap ya katan jongka ya kajing kai jongka nata hingai osno kendiat ya kasap kau blai ula ai haka batam shim peleno I ya kani ka benta
hak jing jongka na tagadau nio ru sibun ba akum kini kopor na tu kata klip mat haru kini kisni ngayo snovik bakale kai hak pun ki benta la dei ki jimare lani la dei ka jing ka football kala le ha kini ki benta akum taru kayo ya kikatan beberapa hakikatan hagalen jong pasport ikum tayeng kasem Nhiều kịch nhi Sngi khao na kapor siya kapor ya ka bengiya tentu hangni hangtai ka kamram jingkum kịch nhi kalong ban Sneng ban khao ban tentu ban ten pam badi ban ri ban suma ya ka ying ya kasen ya kịch nhi ya kịch pa kum ta ta ni keren na kapor siya kapor ni snow ban ni penet ya la ka kamram kum kịch nhi ba ka jim joka kum ka khna kalong barbo kadon hakisanti jong ka jingalam gitmi kikpa na tip ki it tap den sim ya ka makaro ka it ya ki hatu kini kisni kadi berbor ndani le lap ya ka kating jongka kadon berbor haki kadon mat ka bu sam ki tawut ba pengi kadon ka ji ka bagem la bantu da ka bor jini kipri ha ka ko kom ngadap ni sumu ya ki bat ha ka chu ha ka ni ka por na ka ni bajja ka ni ka jinja nila don hapring ka jingpang ka jingchitom ha ka porwi don hapring ka jingpang jingchitom ma iru ila pendet ya ka jong ka kamram niam ding ba kining do wala pendet ya ka kinya ka krem manterwa ha kaman ublay ba ka sandol jong ublay ka urlong ko mamu ulat mu na ka benta jogi bon kiru niam bon ki seng long kumi bon ki bakti ki parade ki ding do so ublay jumi na ki jaka ba per kita terwa yang masuk buat naga benta jadi. Lagi hari ni berdepan dengan Sngewlem. Dan nama berjaga tinggal way pak way dengan Sngewlem. Nama tu mobile cumi itu screen lock nimla bantli kita pun ha kiwan ki Kurbah dengan Sngewlem ha kita pun naki lihat repair. Bila ni kita ha mobile cumi itu ki Kurbah kiwan dengan Sngewlem repair kiwan naki lihat repair. Ha kejuk keporu kibawan hangiru kibun ba ki Kurbah Sngewlem repair ha kan ke Sngi ka kongsan ke Sngi ke ba mai ni kadat ke sien ba ke jinga klat ka bet ba ke min sim ki bri pen pa bi ki snow ha kum ka ni klema nganam la ban je ka ting lut ha kum ka ni ka Sngi ba ka tu ka ni pa nga thangai scam ngin ya pe thingya tin sot ki ba don pen ta la du ka pang ka sitom na du ba ka sedang ban pang ban sitom ha du ka ni klema kiran bentalang haga kit pocket wem haga pendek pek yaki haga ban island simi banduk yo ya kata ka jingkot jingkia Henry jadu kumni nama ka sandor ka jong blay kibalaban Sngewlem na tu ka jingpang hadu jingsitom bat kibalan no yo senyang uban hei ban pendek penbiang na ka benta ka met ka bangkot bangkia jengi kilalong nadu the Directorial of Sport and Youth Affairs, Government of Meghalaya, the Athletes of Meghalaya, Sport Office Kibariki member Namonglai, Nangtapat, District Sport Association Mairang, Pendemiong Sport Association, Eastern West Casual Athletes Association, Meghalaya Football Association Shillong, Non-Stone District Sport Association, Nata Kidonuki Sport Association na Smith, na po mau kerwat na Chuwai, na Non-Stone, bat na Bibuhoy, ba may ingilele kay Teng, kini kilawan ban Sngewlem. Nata ngitap kilawan ban Sngewlem, bat ban no laus niyang ubenhe, hakapor ba ipang, bat hadu kani kakalitman. Nata ngitap kilasungu rui emali baran burom chingi, di Bahaïing, nado basdang hadu bakut, ila don la ka jong ka benta bani don ringkat bet kayin ka sem jungi ni da plijin sungo ya di MDC jungi namo phat version badan mairan kini ila don la ka jong ka benta na ta ni biru kini ki klok ba repair na do ka Kyrwoh India State Center of Excellence Shillong kini don bentalang ila pha ko Kurbah Sngewlem bat ila don ringkat bat ni hakum kani ka Sngi na ta ki players of sub junior girls Odisha Usnam Arajar Katindai nang tani kan pahau ke semua ia principal ibari babu bonus lindo no ibari paralok jini but dia ikena jok kat sau pra college mairang jadi dan benta hak por bapang bat hadu kani kletman ni kan pahau ke semua ke krawi en sekolah jong na tinong hikai na St Thomas
higher secondary school mairang ringkat bagi ni NCC ibang garu na day way na ki bat mairu iday way na ki member bat nanta ki don ringkat bat ni hangi ngipen pa ka jing sngo ya ka jing Sngewlem jong tinong hikai juni na po Shillong College nanta magi hakakadu isa hapo asai GN hangtay hapo polo ngipen pa kinong sumar supaya kinong pek kinong hikai i ha ka ni kelmat ka institution ko bakado na kabenta juni ngipen pa jing sungo ya ko ika apps na po mobile na po social media ka milap social ventures ya ka balan no yung sunyang baong duna ya kisilap duna bal suma supaya ya i napit pa ka jing sungo ri ba John Kashien yung way ni kinong ramba jong ka sport yung benta nado ka jing pang haru kani kelitman nanta penpaw ni semua ikipada de kindo chingi nangni na po parish kibla terwa mas man la por habagi pa bat nabai abat habagi kwa bandon ki jindo ai ker pang banyo ka jingten sin ha ko por jo ka jing pang jing shitom nanta ni don ro ibe lindo ipara se GSDB na Stephen Hall St. Anthony's College badan tentang man la por hasing Nasser Hospital bandek ban ai ko kumian bo kuat bat man dan ka jing pensle ru hangten nang tangi pen pa bi semua ikan unyam chingi ni kondan nang ni na kondan chingi na St. Thomas kondan na Holy Cross bat na markasa ki sister glad wai bonsin na ki banai na ka benta ka mins ka jingja thait bang nam ka jing ko jing thia ba ka jingja thait bang ji ko hum ke ka sngi jo ka ni phon parsa jing na pen pa ka jing songo ya ka Little Star Football Academy lanto kaba imai ridam tenta kila bandu man Sngewlem hakum kani kasni na penpa je semua itu sering samla kita kena nantikan pag juni kilidan ringkat bat ni hakum kani kajinja ke Snowsi na penpa je semua iki make ha juni nakakor lindo mau nai maki make ha temen nakakor lindo marslong ki rai duai kit bok ke terwa mas man nakapor ha kan nuku mat bengit pu yaki kidan berbor hasenda ajuni kilong ibreu kilong i badan ringkat bagi kasem hadu kini klip bang ublein ko kedok ya ki ha jeni ki atli ki ko nang tangi pen paru ke sngo ya ka dong lang stadium jeni baro ko bai ha po ka jingalam jong usket ri dong iba jima wa takam kala ya denti haru kasni banten pre ya ka tleo bantap dan borong jeni ngapen pau ka jis ngawo ka kraw ya ka snong premium baro ka way hapo ka jingalam isoda juni ipa bis imyong ka snong klidon ringkat nakapor siya kapor ha kapor nung iye kai usoda uju ay man sim ni nakapor siya kapor kadap na ka jingmen man itendu yang de rewra ba jo ka snong kumunong yalang way man sim ni ngapen pau jis ngawo ya pi ki kor ki ha ki lok ki jor ki parash nong partaw ki bon Sngewlem ter hakini ka arsi upai ba belir ulan mi national na thaw ban hangi man kickbox ket wer ban ain si mi yani Ibaihun hasan ban duai de i na ka ga jinja thai bang chikor kamen sien ka chongi ngapen paw ka jesumu ya ka po imesen ka kur hinyo po ka bangi ni na ka Kurbah ni hap haki ke balawan na po central body na nanti na po Shillong ngapen paw ka jesumu ya ka KSU mairang bat maulai kini tinan benta ka ban buat ya ka snam na ka benta ka jingdon kam ha ka por ba ma i ipang blame ko tu do ya kini kon samla jini sabat hadu yenla ban puli ro ke paro ki kondan message ki bawan de ki envelope ki bawan hangkai ba tum ta ta so what so we dai ka ba kong san na ngaklet ru na thai tindam so we ba ka kong san ni wan ha ka ni ka chaka na ka jingdar pa jini ki kasar na do uling do ki babu ka tes kirama malang kinong pilong pa Ibaihun hasan makisno ka thaw ka way ngin ban duai dan hakun ka kasni ba makagan poisok poisan ha ka ima jong ki bangi ngayeng hari upon ha ka kurte jong ka district sports association of Bahaïing kung treasurer nama by president balambok dorang misimala balidanang hari upon bilawin nga ban mikmat ban sikatin agitin badag sumu ya Ibaihun. But ako juga por kung ex-school number
jong ka Meghalaya Football Association ya ka baminin jamiat na kaliang jong kidikot jong ka Meghalaya Football Association Ibaihun ban ay ka Kurbah Sngewlem na kapatagay lasan. Bat na kaliang secretary jong ka Premium District Sport Association kawi nagi association kabayalang sikmat hakabidi bat kecingin kay football na kaniga district ke jong ihibar kaway. Kumong swada ngimdang kintin banya pe lani banya tau bat kador bat kasap kabaidi samai dan kala kumlo bangin keren nyar bangin UI nyar bangin chef ya ki samla ki balong dedicate ya ladi na buta gatong kabama idan ni bor ki samla akong girigijok kabamanta kim semala lesiman pelit jingwot ya ki gatong kabaki idan isa distract na isa Tuid haki babon ki benta jong kare ka porte herring UI ya Ibaihun isim kya ba ipelit jingmut ya ka katagaba idan na jingmut kecungi ya ka ba mai idan ya ka tong haga jingin kecungi kombo ang sorda dan step pernah ini ban push ni bahaway kasi nganlong ka na kabenta dia lagi na kabenta kay yikasan na kabenta snow katao na kabenta ribo ka jay indri ba niyo ni sakhi ba da ka ba niyo ya ka participation kisuni ka jini shitong tao kisuni haki babon kibenta kamtang mga jini kay sports yung multi-talented yung ano kaba kiway ki para kun gantay kisuni ki patpos niyo hakabiday mag-football ang district kisuni ini irapoy banikmat omtang iga district helilang ikmat yagan jala how to islam araja kakandar siya ka national level banikun patuwi jala haga goalkeeping na nikong goalkeeper ganihi kapin yaga jinu ijray kapin yaga jinu trishitong kajuni ya kata-katong kabawila set yang lagi sigat banlong kajing mejugi nilubun sing ina kipilenti ya ini sama bailong iklor mapaunang jaga jawa jaga li bagajay indriyo Henry ubli yung punong tao doon lang jong ka sender nang doon jong gijing tao ngalang presyang ban kulit yung information yung tip sa pag-achievement ka yung kung sport person ngalap kakay ka bang iyo ban kulit kilalong kumaapusan 3A ikusnam mag-ijisyo banta ka yung kibalabon kibala sinari ng sports person bakit nyo hato ka ni ki-achievement ka yung Ilaisip banta ka Fit India Freedom Run. Ilaisip banta haka inter-school athletic meet arja kakanday. Haka Mission Football Open West Castles District Tournament arja Katra. Season 3 Indian Speedster 2018 100 meter race 200 meter race even under 14. Women Exhibition Football Match winner arja kakanday. Will organize the office of the Deputy Commissioner West Castles District. State level Chief Minister Institute Athletic Meet Arajar Kakinday. Ilaisip mo ta haka-aspa meter race, shispa meter race, back kafun to 100 meter under 16. Ilaisip mo ta School Game Federation of India 66 National Games Arajar Apar Pulay. Athletic Girls under 19 na po Bhopal, Madhya Pradesh. State level Chief Minister in the School Athletic Meet Araja Labuan lawan akan first position haka shispa meter race
girls under 18. Haka first Eastern West Castles district level justice inter-school athletic meet Arajar Atwar yakni Rulayo a gold medal. National Sports Day Arajar Pulai organized the office Jogu Deputy Commissioner Eastern West Castles district athletic sport meter race. Chief Minister's state level inter-school athletic meet Arajar Katnyo Wilawan Hakadan Balai Hakashi sport meter race. Bara juga Sngi la Shimandaro hakas Drus pamita race lawan Hakadan Kabalingkong. Now tayo la Shimandaro ang Chief Minister district level inter-school athletic meet Arajar Katnyo yakni la yung goal hakashi sport meter race. Bara juga Sngi la yung goal Drus pamita race. La Shimandabiyang ang state level Chief Minister inter-school athletic meet Arajar Katnyo lawan Hakadan Kurbah Haka 4 and 200 meter relay girls under 16. Election Manta Haka Mission Football Open West Castles District Level Tournament Arajar Katpra. Ilayo ay ang certificate of participation in the Girls Sub Junior National Football Champion Arajar Katpra Arpo Hakata Audition. Election Manta Haka Office of District Sport Officer West Castles District Nongstoin. Haka first West Castles District Nongstoin 2022 your goal Haka Aspa Meter Race under 18. State level Chief Minister inter-school meet Arajar Kwar Haka Shispa Meter Aspa Meter Baraksaw Spa Meter under 18. Certificate of Merit Naka Certificate of Merit Naka Directorate of Sport and Youth Affairs Meghalaya Shillong. State level Mission Football Meghalaya Open Tournament Arajar Katpra. Northeast Olympic Games Arajar Kwar. Hagani yo ay bronze haka South Spa Meter Relay under 20 girl. State level Chief Minister inter-school athletic meet Arajar Kwar under 18. Chief Minister state level inter-school athletic meet Arajar Katnyo. Tilayo ay participation certificate na Directorate of Sport and Youth Affairs. Government of Meghalaya Shillong haka Shispa Meter Bandus Spa Meter under 14 years. But sa kaway pat iyo haka 26 West Castles District at level inter-school athletic meet Arajar Katnyo gani yo silver. Kini gilong katugat ni kaba ngayon kan collect information na kabide bat ka achievement ni sung i sports person. Tigo mong nyari o ya kabang ini ya kung kini. Kajin job ka sung i kamtay marboy. Kajin job ka sung i katay jindor ni gigmi gigpa gibi sanran. Yei yakti yakita. But slowly day lang tagadaw i-poise ka ni kakardan. Iyo ay kiniki achievement. Ya bababon kung ikimi gigpa kanta magajado na yung gusto ni larang iyo ikikon gusto ni. Bagi Shimandai kam sports ni penduk mensir niki. Ni kain maka sports kini kakam jogi rupai. Kakam jogi ruklam kam jam. Nakata daw ni bagi coach ni gejot. Kingap na akiway kibenta ya kabaka na magkidan ang subject kimyo dalat. Isa kang nanti. Teng sabanay kulay. Ikong Valentina bay ba Tobias. Kibalo ganuk say ikimigit pa. Baka ni ganong kajing klat jong Ibaihun. Kanlong kajing kasilpya yagi kimigit pa. Ba ikikong sa mga juli. Bakin mish kabat penengkam hok ya kasap kabakikidan. Te nagliang gajongi naka District Sport Association of Mainang, naka Meghalaya Football Association, ba nagliang ka Premium District Sport Association. Sa siya ni pa ako. Kurbah Sngewlem, siya kayong kasam, jong Ibaihun, ikimig pa, kihinan, Bahaïing kasam barok. Ay kabansin ko pagkodor bijuni. Kan poisok, siya kedua besong play. But Ibaihun, wadong patklet, banang Kyrwoh doonan, ya ki para no yenekay, ki jong pigi mapigi kijulit ng yenekay. But long, kata kasyarap kabanang tre, sisay, ye ki long din, ya bislong kataw, but in the state gibar away. Pidan dukan marbam, ndey, compare, lakabarid, kapapidi harut surok, ni kabahe, kum ki restaurant, bat kiway, ni pishat roti, shat kiek, bat kiway, nakabenta kakoy kakya, jong gipat ba, nong bam nong di.
bat bapinyo ke jingshania naki pidon kam bandon de license ke bapaka ke bala itu da ka an kata ke Food Safety and Standards Act arjar henriu link ke section lai puwe iwe kam de ke be bapinyo ke license pila ban apply ke online link ke website fascus.fssai.gov.in da ke pihak penupload ru de kod kisla badan kam kat kum ke judging kam jong pi pila ru banyak kendo ye designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamegalaya Leit no tang is kasihers pila ban let bed yak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat belakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India. Pin riu squat ya kak tien la jong pin dam kam ya kabakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa ni don ki kan tien la jong belai pat puri bat penduk ialah kaketien lajong. Kum kan nuksa, kakentien barikor kamut arts hakaketien pareng. Kakentien lari tipat kamut culture. Kumta, ya ka arts and culture, ngiyo da kaketien khasi, barikor bat lari ti. Kibalong ru kikentien ban kerteng khun. Ubarikor ka lari ti. Lapan mi da kapati CTV, nakamenta ka jingmentoy upat ba.